Ćao ljudi, u ovom klipu igramo seriju Sam The First Encounter HD remake verzija, kako god hoćete. Ja ne možemo da... evo ga. Ovu igricu sećam se, igrao sam kao mali, mnogo. Samo trenutak. Smanjim sensitivity malo. Tako. Ovu igricu sećam se, igrao sam. Da fuck. Dobre igrao sam kao mali. Znam da nije trebalo, ali koji bre? Znam da nije trebalo, ali ja sam to igrao. Fuck. Šta me briga za ovi sikiroglavi? Ne mi je nož, sad ću da ih bijem sa nož. Op, dva pištolja. Jebeš ti to. Ako mi malo koči, mada kako ja vidim FPS mi je normalan. Ima nešto. Jedi govna. Znam kako da igram igricu, nisam tupav. Samo ne znam gdje trebam da idem. Pa ajde, gdje ste? Brate mili. Igram nam normalno. Treba možda dole idem? Pojma nema. Dugo nisam igrao igricu. Aha, ovamo. I onda će vama se pojave neki dinosaurusi, koliko se ja sjećam. Nemam pojma. Da će sad neki jumpscare. No. Au, tamo vidim nekoga. Nakucam na tačku, to voli da neki. Da, ali može se bani kopuje ovako. Šta je? Idem do njega. Ako ne nešto će se udarim u glavu. Ma ne izgleda mi kada nešto. Ma sigurno nešto. Da, nešto je. Kurac. To su ti golemi dinosaurusi kojima sam vam pričao. Igrica je mnogo teška. Ali mnogo. Dobro, shvatio sam. A u tebe. Mašuj. Već je crkneš bre. Jebem ti mater. Begaj sine. Kurac. Evo ovaj low. Te ti ga na sine. Jao, jebem ti. Znaš kako me briga za ovo? Glupi ste. Glupi ste. Šta će mi ovo, nije mi jasno.
Pa ovo je previše lako. Ti ga na. Šta ćeš sad, pička? Samo provjerim da li snima. Ok, snimalo je. Morao sam da provjerim. To je bio moj brat. Idite bro kurac. Plašiste me. Mamicu vam jevem. Još jedan pištolj. Secret weapon has been found. Nije fora. Dođi si. Ovi me uvijek plašili kad sam bio mali. Ajde, koji sme? Jednom mahnem s nožom i crknu. Ovdje će neki jumpscare. Da, preosjećam ga. Ili neće? Jebem ti mater. Au. Ovu igricu sam dobio na Steamu, jedan drug mi je dao za džabe. Mada koliko sam ja video, uz ovaj sam dobio i drugi ovaj. The second encounter. Pa ako hoćete ja ću da snijem i drugi. Možda da radimo let's play kao što sad radim za Left 4 Dead. Ovdje ima neki šaban. Strušio sam vazu. Okej. Neki seriober. Dole neću da silazim. Op. Upravo se sejvovalo. Dođi sine. Vjerujem. Majmun, on ima samo jedno oko. Kako može toliko... Shit! Sad ću gdje neki da se stvore. To znam. Op. A nema overkill. Pa ovo nije TF2. Kad smo već kod TF2, Blizzard pravi, kako se zove, Overwatch. Sličan je TF2. Meni se baš sviđa. Možda kad izađe, ako bude free to play ću da snimam. Šta je bilo? Armor. Koji sam ja noob. Se upravo promenilo. Malo ti je. Baš me briga za njih. Ću samo ti puknem u glavu. Ništa drugo. Legendarna banana. Ujebote mili. Say hello to my little friend. Baby. Kurac. Evo. Upravo je igrica postala 3 puta teža. Baš me blika. Ako znate kako ovo da isključim, kažite mi. Ću se udarim u glavu. Tri double kill, sine. Ma perfektno mene. Da fuck je ovo? Osjećam se tebe. Jedi govna! Ima ovdje nešto? Nema.
Opa, sine. Eto me. Completed level. To je to bilo. Ovo je bio samo test. Vjerojatno ću snimam još, mi se baš zasviđala igrica. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.